YouTubers. Kusam hala YouTubers bukipu. Lapen kumatum phan lo. Nang YouTube ang video ki upload vera Bangalore. Lapan le YouTubers bukali. Nang isi content creator content donanji. Lapan si YouTubers bukipu. Kar Bangalore da YouTube ki claim atum dopik lo. Bonta kichi thanga tum kompik la. According to 2021 Kar Bangalore YouTubers meet 80 plus se Kar YouTubers tum chetong. Bonta kichi thang klong atum kompik lang lapen Penang anatum keklem ington bong. Kopi polo no content. Nangli YouTubers manji pute nangli content ci create tag nanji. Penang anatum vlogging keklem mantune kira intipi reels video bentune malenti sopi new photo mantune set status lason sip upload thabjam. La pukali lason phangya YouTubers pupupe. An YouTubers ki ong ambong people aja time thaja. Point number 1, greedy. Penang an YouTubers atum kethek pela YouTube keklem kali Tangka make it ajoine. Jenu vlogs mukram beket atum YouTube pen posalong o ajoine si Penang antu ke keklem dun without a proper knowledge. Isia salam thedo greedy eaters dig their grave with their teeth. Make it atum amethang aso kasi kithi atipit chi oji. Kasi greedy make theory hatnge posalong ulo pojune nangli claim nori proper knowledge ki do pele nangli claim no. Point 2, content. Nangli YouTube ki claim nangli mithang content donoma. Pinangan karbi YouTubers tung amithang content ave. Mantune vlogging, mantune actor actress photo, mantune sonjero hanging song, visual live performance. Lapusong si upload thabjam. YouTubers prote isi content create paminangji. Example Jenu vlogs. Jenu vlogs kumane reels video upload pe amethang vlogging si dom vet do vet. Apen mukram beki alangli kumane actor actress new photo lason upload pithap the. Asi YouTube claim clear prang content secret pamenon chiri pamenon anote nangli successful. Tapen chithang ko. Point 3, education and knowledge. Ajar akam claim nangli YouTubers actor actress le cheman sitam education and knowledge ahin chetenge dadri. Nangli YouTubers keman pen video kipi message send pute kunane talk show long na invite ha chihut chupu long na invite ha lasi lason bangke education English lahai same kinang sot lason bangke nang dat kasi nangli education and knowledge ahin bang chetenge dadri. Asi pinya video lang si kang ton polo lang jong si nang ton labang so video pe isi important mate knowledge do long prote nang tum share bek tha like pitha comment pitha lang lo kadom. Untuk mesti awareness mate moral video kelangi pani ham telapu arvi kate ra video seme chongwai itha lang itha